Yaba mfowethu isidudla sendoda sithondi siyafafaza bhande emtshele kwani bafazi baningi lento enkunzi yembangwana. Kungale nje insizweni igeja sentombini silala esikhona bafowethu. Uzizwa unjani umuntu mesenza into yakhe leli thuba leli mangethe namhlanje ngiyini. Ngizobikela lensizwa mfowethu. Uthini kimi? Na amakhamera nazo insizwa. Nali ithuba. Awuvula umlomo ngesikwenza la. Angibingelele nje insizweni yimo wasemakhaya uJabula uJulo okhulumayo uya la eBackville emakhaya endlu zodaka ngokuhlala ngikhala eGoli emaboneni ngijabulile ukunibona insizwa zakithi baphunga lenja nontshosho babili lapha ngaphesheya umsimanga ngapha emva kwami ithuba elihle ukuthi sihlangane ke sidingide nje uDouble Dizo likhona elisebalazweni namhlanje sanibona siyabonga sikhona ngezwe ngawe ke futhi ukuthi inkulumo ingqikithi siyabonga kakhulu lapha futhi mina ke ngishaya uvalo mangisensizweni kanje ngoba indlela engenzizwa khona ngizethemba yayibona into enjalo boma ngethe sanibona yebo sibaya ngeke ngabingeleli ngokukhethekile ngapha esezweni madoda ngeke niyaphila na yebo hayi siyaphila sikhona ngisacela nje nithathe lithuba yinini enizokwazi nidedela kanjani ngibingelela amakhamera lapha Ubhuti omdala Thumbu uzogcina sanibonani lona enikhuluma naye Lungisane wakazwana phansi eMnampithi madoda lapho eceleni kwami ngihleli nomfowethu Mangethe ngapha eceleni kwami ngihleli noSibalo Simelane kabendala yakhona emakhaya endlini zodala yebo phela umshana la umsimanga hayi akube kuhle bafowethu ayizondi kabi hayi sengethula uSibale umfowazana phansi omnampithi khayile phela uthanda umncedi igama silomo sengane njalo awubingelele ndoda sanibonani njalo yaphila umsimanga lo usiyanda umsimanga lo phansi ehluhlweni hayi bafowethu kusenjalo siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi njengamanje ziningi izinto ezenzeka emhlabeni ziningi izinto ezenzeka ezweni abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke kuningi okukhulunywayo bafowethu mfowethu ngicela uthatha ithuba njengamanje usitshele ngokwenzeka ezweni ukuthi wena ubona ngazuthi abantu bengahambisana kanjani nalento okuthiwa ugovernment njengoba manje kubonakala ngazuthi abantu bathukuthele ugovernment uthule asaboni manje ukuthi yipi intandane yipi ingane nabazali uthini ngalesimo na indlela enyama ihlukumezeka mfowethu uthi yini wena ngibonge nje ithuba mfowami cha nami njengomhlali wasemzansi Afrika sithola singabavoti base South Africa singayitholi inhlonipho uhulumeni esamvotela sambeka emandleni uhulumeni esamvotela simthola namhlanje ehambisana nabantu abokufika kulelizwe lakithi South Africa thina singabahlali futhi singabavoti singabanikazi bezwe uhulumeni akasithathele inhloko ngoba okuningi okwenzakalayo kulelizwe ngathi kakhulu uphakamisa abantu bokuhamba esikhundleni sethu izakhamuzi so njengamanje nje izwe liyanyakazela njengoba ubona wonke ama-province ifundazwe from kusuka KwaZulu-Natal eGoli eGauteng uMalanga Northwest noma ezinye ke ifundazwe zayithatha isikhathi ukuphakama zingafani isifundazwe sakwaZulu-Natal esakwaZulu-Natal vele ke nje sifanele siphakame kuqala ngoba izwe la kwashiwo ngisho emlandweni izwe liyobuya ngoZulu uZulu won impela manje kuthiwa hlangana Zulu njengoba abafethu abanjengongizo ophakela umthakathi nomama uJacinta Ngobese bephakeme nje namhlanje kwimarch and march izwe liyanyakazela kuyabona nohulumeni siyaqala ukukhuluma ngalento esikhuluma ngayo sonke lesikhathi uhulumeni bethu lele nje asikubongeke lelo thuba kusho ukuthi kuningi okusazokwenzeka ngoba nangu nomhla ka-30 uyeza silindele ukuthi ngempela labantu abanika umnqamula juqu abangawuhloniphi umthetho wezwe lakithi thina singabahlali siwuhlonipha kangaka kusiphatha kabi lokho ngibuyisele kuyo inkulumo ngabedla mhlawumbe bhuti uJabula uJulo omunye umuntu njengamanje asakhona ukuqhubeka alalele abengithi mina manginyeza ithuba lokuqala uzovela wenze lento ebengikwazi ngayo ngifuna uthi Jabolo Jole bese uyaqhubeka hayi namhlanje nkabendala ngelinye la hayi namhlanje kabenda ngelinye la singaba semakhaya thina sibuye emakhaya semakhaya thina sibuye emakhaya Jabolo Jole nje
owasemakhaya ujabule ujule nje owasemakhaya nanguzwani inkabi yami yasemnambeni anguzwani inkabi yami yasemnambeni nangutshosha inkunzi yami yakwafeluba angutshosha inkunzi yami yakwafeluba sawubona nkabendala sawubona mntakamkhulu sawubona nkabendala sawubona mntakamkhulu awubheka umshana nje umntakase awubheka umshana nje umntakase wabipha kangaka umshana ufusa ubaba injalo nje inkunzi yami isiyona ndlela esithi mahlezi insizwa zasemakhaya sikwazi ukuthi sikhuphulane umoya sikhombisana ukuthi sibuyaphi kodwa ke nje ake sibuyele enkulumeni yethu ukuthi inkulumo le ihamba kanjani le yabantu laba abangasiba la ekhaya kodwa bafike ngendlela engeyiyo ukuthi inkulumo ilapha ingqikithi njengamanje ingithi lapho ke nje manje sifuna ukwazi ibhuti ukuthi njengeinsizwa ngicabanga ukuthi wena abantu uma bekubhekile bayakubona nje ukuthi uyinsizwa nje mfowethu uma uke wakhuluma usukhulumele wonke umuntu oyinsizwa wena ungathini ungasivulela uthini wena ngabantu bokufika ukuthi bahambe laba sebengaphakathi badocumentwe kwenziwe njalo uma ukuthi bahamba bengahamba kanjani singaqala ngaphi kubasuka ngokwesitheni sami nje ngimile ngithenqi njoba sebeshilo ama-leader mashe mashe obhuti uphakela hhayi abantu bonke ake behambe bebuyele ngakubo ke silungise ikhaya lethu ithi inkulumo kukhona ama-skills like kunabantu abasebenza la ekhaya akuseyo ama-skills ukuzothengisa utamatisi utamatisi vele uyathengiswa njengomama bala ekhaya iy'tolo sasikhule kuney'tolo zakodlamini ney'tolo zakomsimanga ney'tolo zakozwane ziyayaphi iy'tolo zakithi ezazinjalo ngoba namhlanje sekuney'tolo zamapakistan wona lamapakistan lawa azajampa amazwe amangaka from Pakistan Bangladesh ujampa amazwe amaningi kangaka uzofika eSouth Africa yini le ngaka uhulumeni ka-ANC ayitholayo uhulumeni obusayo ngingathi ka-ANC uhulumeni obusayo yini la ayithola kangaka kulabantu wenza ukuthi abavikele ngalolu hlobo yiko umbuzo wethu njengabantu ma-South African uhleli lapho ukuthi nabavikela kangaka labantu ngabe nivikela thina abavoti yini le niyitholayo why masithi abantu abahambe nabahlali ngoba labantu umthetho wakithi idolobha balingcolise lonke iSouth Africa nje is in a mess kunjani masingakhuluma nje nge-current situation right now kodwa ke njengoba kuzinketho ngicabanga ukuthi inketho ziyeza manje ngoNovember 4 so besikhetha abaholi ke manje ngicela ukuthi bonke abavoti abantu abavotayo bavote ngendlela ehlukile kunendlela yaphambilini sivotela abaholi ababeka thina phambili abaholi abangasibeki phambili cha sike sikhohlwe yibo noma singesisho ukuthi obani ngoba asikhankasi la inkulumo nje ingxoxo ekhona yesenzizweni ngiyabonga ke mfowabo ngicela ukuyingena nje nami kancane yebo bhuti mangakhumbula kahle ekuqaleni Malema nayiso we-ANC Youth League ngicela ukumbiza nje ngamabo Malema Malema uthe nayiso we-ANC Youth League ezongena eba-professional ukuthi uzoba i-leader ye-EFF bathi abantu abahamba bonke ngibuyele embuzweni kabhuti ukuthi yini lena abayitholayo manje lena kade engayiboni before engena la uwayiveza uMamkhawula ukuthi kunemali abayitholayo government angisakhumbula ukuthi abamali kodwa ngamabhiliyoni naleyo mali leyo ukuleyo mali yamabhiliyoni leyo banikeza labanikazi bama-tax shop laba abangama-foreigner or benzeka ngoba angikhumbuli ukuthi khona umuntu ola eMzansi wayithola le mali ukuthi enze isitolo sakhe nangabe bofuna ama-permit okudayisa abawathola abalemzansi kodwa osibari bayawathola kanjani kunabantu abase-home affairs nakuma-traffic department aba-in charge kulezi zinto lezi ugovernment akuyibona akabasebenzisa ukuthi kudocumentwe nabantu la ukuthi yabheka ngoba awukwazi ukuthi ungathi uyilidi uphethe abantu ungazi endaweni yakho ukuthi kwenzakalani uRamaphosa uRamaphosa njengoba eyi-president shuthi zonke lezi zinto uMkhwanazi akafika wakhuluma ngazo ubengazazi kodwa ebele ukuthi uyi-president mfowami ngijoze nje ukungamula ngiyabona inkulumo yakho iyona vele lesiyifunayo siphinde sibonge nje lapho kubaba uMkhwanazi uNdonga le o-commissioner waKwaZulu Natal ophethe amaphoyisa ingani ngimbongayo sithi South Africa siyakubonga Mkhwanazi baba la ukhona ngokuthi usivusele inyamazana uyabona nje kube sihleli namhlanje singabahlali asazi ukuthi South Africa ikuphi yaphi noma iyehlathini kodwa kusikwazile ukusinika ukuthi sithombe ukuthi nayo South Africa yethu iyahamba kulabantu ekuthiwa ama-drug cartel South Africa bengasaphethwe uhulumeni phethwe ama-drug cartel so ubaba uNdonga simbonge nje kakhulu singabahlali basemzansi ngoba namhlanje kuze kwaba nekhomishana kaMadlanga commission ebukeka nayo isebenza ngokukhulu ukumisela ayikho ikhomishini eyakaba khona eSouth Africa eyodlule kaMadlanga
ngoba kaZondo yayibukeka ukuthi bias kakhulu yayibheke kakhulu ubaba owayemongameli phambilini ubaba uJacob Zuma yayifocus kakhulu kuye ingekho kodwa administration yakhe uhulumeni wakhe le kaMadlanga sibona izikhulu zamaphoyisa sibona iphathimandla zonke zigijima ezinkantolo namhlanje uMadlanga ngicabanga ukuthi amakhomishana angafuneka phele noma ngabe uhulumeni Department of Justice akasenayo imali abantu bayokwazi uMadlanga bamfande aqhubeke ngoba bayabona izithelo neziqhamuko ze-commission injalo ke bafowethu inkulumo njengamanje ngiphinde futhi ngingene bani ngicela ukuningi lelo futhi uqinisile la ikhuluma ngekhomishana yamanje ikhomishana yaMadlanga akusikhomishana encane le khomishana bese njengoba umkhwanazo ekade eshilo ukuthi lapha kumajaji laba nje abalapha phezulu kunocorruption eningi ekhona awukwazi ukuthi abantu abenza icorruption engangale kuthiwe bangena bayaphuma bayabhekile abaphumela ngaphandle kunabafowethu la ngaphandle wabulala umuntu oyedwa odonsa isigole enzima ngaphakathi labantu lamaphoyisa amalida amaphoyisa abulalisa abantu antshontsha kodwa ngaphandle ngamabheli arelaxiwe should le mthetho ukuthi South Africa all men are equal in the eyes of the law should awusebenzi usebenzela abantu abathize so kushuthi ke kwafuneka bethi nje nabe beka lo mthetho akulinganwa emthethweni bengathi all men are equal in the eyes of the law ngoba nawuthi uyabheka uMalema uboshiwe wagwetshwa kodwa ugijima ngaphandle ukwazi ukubophisa ongizo yena ngoba nake phezulu ngoba ongizo bephansi ngokuphatha kunayo ukwazi ukuthi bavulela amakhomishana edababoshwa ebanika amasamanisi uyifaka kanjani iappeal ungazange ungene ngaphakathi ejele ngoba ufuna ungena ejele bese uaphila ngithi so uaphila kanjani uvela ungaphandle vele that's why ngithi mina ayikho lento all men are equal in the eyes of the law mina ke ngicela ukubuza kabendala la Jabulo Thule awamfo waSipilani ngiye ngahamba ngayi Zimbabwe eTriangle umnganami wasemtshezi wayithatha uMaputo wangale iZimbabwe ishona so masiya ngale safika kwiborder yakhona bafika basenzisa zonke izinto azange zingene nje ngaphandle kwezinto abayidingayo yini ushiboda iBedbridge eBedbridge uyibeke uthi iBedbridge yini kubo kube izukuza ngapha bengayilandela imithetho kodwa thina ama-South Africans masiya ngale siyayilandela imithetho yakhona thina angizange nje vele thina singene nebhamu kwathiwa siyishiya sayishiya kodwa bona bakwazi ukuzova ibhosisi babadula abantu benza yonke into khupha imgodi baxoshisana emsebenzini benza yonke into yini ke pho eSouth Africa kube nje kwampunzi edlemini ngiphendule nje mfowami uhulumeni wethu funeka seliqiniswa ngempela ikhona into abayitholayo ngokungena ngokufuduka kwabantu bakwamanye amazwe beza eSouth Africa into ebuhlungu kakhulu njoba usho Njoshwa ukuthi wawelela kweleso Zimbabwe eZimbabwe you can't do as you please awenzi ngendlela ofisa ngakhona nabo lamaZimbabwe abenza le corruption la eMzansi bayazi ukuthi ngakuba ayikho yonke into ebuhlungu labantu laba ama-law enforcement nama-bylaws eSouth Africa bayawa-undermine sizobe ba-undermine nje ukungahloniphi thina ama-citizen lento uhulumeni angazi funeka ayicabangisise kahle nje ayibeke ekhulwini ke kuvule nje i-robust debate abantu nje okuhlaleni bonke ke beyikhulume ngalento ukuthi kwenziwa yini abantu basuke eNigeria basuke eMozambique besuke kuphi wonke lamazwe ala ngisho abeSuthu esakhe nabo njengoba ngise-Bergville nje bangalekwe intaba kodwa ke bajika bafike la ekhaya benze izinhlangano ezithize ngisho amaphoyisa abasaba uhulumeni holela amaphoyisa wabamaphoyisa anike izikhali zokulwa alusana nenkohlakala amaphoyisa amongaholela azoyiyeka inkohlakala kunjalo mfowethu injalo mfowami ngibuyisela kuwe futhi mangathatha leli thuba ngibuze yisiphi istep kahle nina njengenzizwe enicabanga ukuthi singavele siwumphakathi noma sizinsizwa nje siqhome sihlale kuso abakufika one side sihlale enkingeni yini nje manje edinga ukuthi yenziwe yazi ucela ukungena kancane lapho sibona kunosisi obambiza lapho ukhosini I think last week ngiyacabanga bambize last week lo sisi wachaza lo sisi ukuthi iSouth Africa kunomthetho eyangena kuwo oyiphoqayo ukuthi ivumele noma yini ukuthi iyenzeke phakathi lento yenza ukuthi le baza balinganiswa no-Ibrahim Traore ukuthi Ibrahim Traore wathi nayefike take over from Burkina Faso wathi lo mthetho uyaphuma kuwo ngoba nawo umsebenzini bongothi bheka u-Ibrahim Traore ingane uhlula amakhehla lawala eMzansi
yabona uIbrahim Traore one ufike uthe nje naye ngena nje kule minyaka aseyiphathile wenza izinto ayikho izwe liyenza lezi ezenzo uIbrahim Traore wafuna amathuba emisebenzi wakhe izikole wakhe ama-bridge laba bazowakha ngana ama-bridge ngoba bona labantu abaseParliament bona straight bona abantu abantshontshayo so la ngabe khulunywa ngegibengu ukuthi bhonywa ama-ATM so kunomuntu lapha phezulu ukuthi yazi yonke lento mangabe kuthiwa kunemali elahlekile kumasipala thizeni abantu baseParliament bayidlala makhishwa ithenda ibokuqala bayimukela bayinikeza abangani babo so uyabona thina ukuthi asizukusucceed because lama leaders ethi laphana kufuneka bayaphuma kungena abanye abantu abasha so uma bephuma bekhiphana ekhundleni bamfaka kwesinye isikhundla bephakamisa omunye ogugela ongena eParliament so i-corruption lapha inzima ngoba ngeke ngayikhuluma futhi kwenye podcast le yase University of Fort Hare kulaba baseParliament itifiketi zabo bafojele University of Fort Hare University of Fort Hare kuyavela ukuthi iphethwa ama-Nigeria kuyavela ukuthi iphethwa ama-Zimbabwe ematoli njengoba injalo uze wathi uMalemane bembopha ngaleya langa wathi uSikamabuyane lwase uPremier wase-Eastern Cape wathi iziqu zakhe ezomgunyathi wayekade ngakusho ngani sonke lesikhathi ngoba ubeyazi yonke lento before ezoyikhuluma ngoba naku seboshiwe ngoba naku wayefuna ukuthi abe society lakhe uyabo so ilapha nje phezulu eParliament nje kungcolile kahle kahle into yokuklinwa yiyo le lapha phezulu uneqalo lapha phezulu eParliament kucululwe lapha phezulu ngoba no president wenu unama-idea amathathu eyi-1 awuyazi ukuthi lento yama-idea amathathu ibuyaphi bathi awama-business uhlulwa yini ukuthi ngisho ngine idea eyi-1 ngivula ama-business ile idea yami le ngiyethi igama isebenzise i-ID number yami ngivuyethi igama evule ilokhuzana yami kafishane nje kanjani ukuthi ebe nama-ID amathathu i-date of birth yakhe lo muntu uzothini ngoba ufana noJesu ufaka ngoMarch evuke ngo-April efre uyayibona manje ukuthi into ethi ayifana nje okahle kahle kudlalwa ngathi lawo lapha abasidrive umqondo labantu bafowethu ngicabanga ukuthi masizovota manje ake sivoteni ngendlela elungile but-ke ama-political party ngomningi ahlulekile uyabona nje i-stand se-EFF njengamanje sithi foreign abahlala ekhaya South Africa iyaba neyenza iphutha kuma-draft i-constitution i-constitution yethi South Africa belong to all living on it ne I think leyo vele iyodinga the third majority to change it National Assembly unfortunately ke njengamanje ayisekho iphathi engacishe iwine 50 plus or 57 plus uzokwazi ukushintsha that constitution eya amendwa or was done by that time ne but nje okwamanje engingakusho bafowethu i-South Africa is in crisis singamadoda asekuhlaleni ake sihlaleni nje phansi ngicabanga ukuthi la mamasha akhona awagqugquzelwe nje impela siwaphusheni abantu bokuhamba ngake besixoxelele kancane ake bebuyele emakhaya ke sihlale silungisa indawo yakithi bese emva kwaloko onamaphepha ongenawo ake kahamba ekubo ke bolungisa amazwi wabo nawo emva kwaloko akubuye umuntu oneskill esisifunayo njengamanje manje awuhamba uya eBotswana la kwamakhelwane eBotswana bayakuprocessa mawuthe uzohlala 5 days ey'nsukwini ey'ntathu uhlelile kuleli lezi ekusele embili bayeza bazokubuza ukuthi uyakhumbula yini ukuthi uzozalwa ey'nsuku ey'mbili why eSouth Africa bangayenzi leyo nto leyo osho ukuthi South Africa kahle kahle is i-Banana Republic i-Banana Republic nje uhulumeni osiphethe ka-ANC asimthatheni ku-ANC manje simlahlele odongweni sikhethe uhulumeni ozosiza ozolalela abantu uMalema no-ANC abaye ehlathini abafowethu impela nasebeyovota funa beyibhekisise indaba ye-EFF ne-ANC siyazi la enkundleni zokuxhumana khona abantu abathukayo neqembu kuyenzeka umuntu alifevele ebhola lize leyongena ehlathini lo kanje mina ngifana leli qembu kunjani kodwa nasekuyovota kumanje lasikhona sikhona ngalabantu abavotela lama-political party awu-2 yibo abasifakeke yonke le momisho esikuyo njengamanje so okusho ukuthi next time asebeyovota kufanele beyicabangisise kahle lento yalabantu laba ngoba njengoba nabantu bethi ayihlale la kubanjwe inkunzi abantu ongabazi noma ngathiwa sebeyatrace abatholakala kunamaphoyisa adubula abantu umuntu waseZimbabwe wadubula abantu khona noma kuseRoodeport yini amaphoyisa bahambise abahambise ecourt abadubula abantu namanje bahluleke ukumtrace abakaze bemthole lo muntu angicabanga abantu nabevota siyacela nje abafoti amaphathi awu-2 ngene wabhekisisa i-ANC ne-EFF ibhekeni lawo ma-political party ama-political party amanye ake nikhethe kulawo amanye angakaze sinikeze lezi inkinga esikuzo njengamanje ngoba ukutshontsha kulama-political party corruption kulama-political party even labantu labo kulokhu kukhulunywa ngawo kumadlanga commission most yabo banominatwe ilama-political party awu-2 abala kulezi ikhundla lezi so siyacela nje abafuni asebeyovota ke bewabhekisise lama-political party ngoba la sikhona njengamanje
kuthiwa abantu abahambe ngapha kuthiwa kuzothunyelwa amasoja into esingazazi asiyilwe labantu kuthiwa nje abahambe nje ngepeace beye emakhaya amalida lawa uyibona sayita nabo asithembisa yonke into ongayicabanga ukuthi izosivelela ngalo la kuzoboshwa abantu kanti abantu kuthiwa abahambe in peace eborder gate yama-Nigeria bebevimba lapha imoto zase-South Africa nako-Zimbabwe bethi ababafunga ngapha thina sikashaya imuntu kuthiwa nje hambani kusama-peaceful march lawo ayenziwayo asikakashaya imuntu kodwa bona sebeyakwazi ukuthi ngabantu beshiswa o-Shoprite le emazweni abo lento esingakayenzi la siyacela nje abafowethu ukuthi ake bengaluzi ukuconcentrate ake benze into right labo omkhulu abasephalamende ake nibabeke one side khethwa amanye amaphathi siyabona hayi bafowethu sesivalelisa umbuzo nje okugcina engeke ngihambe ngawuzana uma ngenzeka laba abantu esakhelene nabo bengafuni uhamba kuzofike umnqamo lethu nina ngokubona kwenu yini esasisiyenze okanye yini engasenzakala hayi mina ngokubona kwami bafowethu sebencengiwe abantu bangaphandle bazi banikwa ngisho deadline okusho ukuthi mangabe bengawuhlonipha umyalezo wezakhamuzi zase-South Africa hayi-ke sekufuneka uhulumeni abone naye ukuthi kahle kahle yinto efuneka sibone ukuthi senzani ngabo uhulumeni ulungile abulale thina asazi ukuthi uma ebulala thina uyophila nobani kodwa nje yonke inkulumo bafowethu ngicabanga ukuthi masikhetheni uhulumeni olungile uyayibona unemployment rate eSouth Africa abantu abasebenzi poverty is like angazi ungayichaza uyithini kodwa nje ngingakusho bafowethu sibonge leli thuba sibonge bhuti sibonge kakhulu ukuthi nonke wensizwa ukuthi nje nikude kakhulu sibonge mshana sibonge kakhulu nabaphathi nokuthi nithole lithathe lelithuba nizosibona singabahlali nje ekuhlaleni ngokuhlala ke singapha eGoli eJulisi emaboneni nathi sine crisis vele ngokwethu ama-foreigner nje ngamawuya ngapha nangapha uhlangana nawo kodwa ke bafowethu inkulumo yethu ayiphelile sizoyiqhuba ngelinye ilanga ngoba vele umzabalazo uyaqhubeka asibonge ke insizwa zakithi emakhaya bafowethu sengivala sibali nawe Jabulu yebo bhuti bengifisa bazi ukuthi nama-South Africans abantu bangaphandle asinankinga nokuthi babe nabo into esinenkinga nabo ukuthi akulandwele imithetho njengoba besuka le emazweni abo bazokwenzani yini abayisukeleli yini le azana ameze nento esingenayo lana lo muntu akahlali kodwa ozodayisa nje otamatisi bezogcwala itrati nani yibo laba abantu esingabafuni ngoba phela yibo laba abasibamba inkunzi uphila ngani eSouth Africa ngona athi South African masuke emakhaya uze eGoli ungena matric nani obvious vele uzobamba inkunzi nathi sixakekile singamazulu kunjani asuka le emakhaya amazulu afika zohlala la eGoli afike nabami kodwa manje ngcono kodwa ubanjwa umuntu vele omazi ukuthi somtholaphi lona mayibamba umuntu bese buyela ngakubo kwenziwa njani akatholakala ngicela nesilungiseleke uhulumeni ukuthi asili nabo bonke abantu right ma udokotela amaphepha right engeza eSouth Africa kodwa lonke lelo nyuvucu lo lengazi ukuthi lizokwenzani sicela sikhiphele lona sisale sodwa hayi siyabonga kakhulu cameraman nomuza sala usibamba sekulungile sibonge wena wasemakhaya endlini zodwa thank you cameraman nangebisi khona